U ovom trenutku, kada se možda više nego ikada osjeća potreba za unutrašnjim preobraženjem čoveka, smatrala sam da bi bilo neophodno na početku ovog novog ciklusa emisija Dok anđeli spavaju, da bi bilo korisno i vrlo zanimljivo da čujemo šta o svim tim pitanjima, o svim tim problemima misli poglavar naše crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle. Vaša svetosti, ja vam se zahvaljujem što ste prihvatili da razgovarate sa nama u ovoj emisiji, iako znam da vi to nerado radite pred televizijskim kamerama, je li tako? Ja, svakako. Ima to da bome razloga, ali ima razloga i da ipak i govorimo. Ja. Ja bih da počnemo od samog početka. Kada se rodi to malo, ali samo na izgled nejako stvorenje koje se zove čovek, ono se prvo namršti i zaplače. Nauka ima svoje objašnjenje za ovu pojavu, međutim, zanima me šta vi mislite, vaša svetosti, o tome, da li ima simbolike u tom prvom kriku sa kojim se rađa novi život? Da odgovorim rečima jednog čoveka koje mislim da imaju značaje i za nas i svagda. On kaže, kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. To je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno. Da ga provedemo tako da kad prođe, da se ne pokajemo da smo pogrešili i da smo ga upropastili. Mi smo i ovu emisiju nazvali Dok anđeli spavaju, misleći na decu, na ta stvorenja koja nas podsjećaju u svakom slučaju na čednost, na bezazlenost, na dobrotu. Međutim, kako to onda da i od takvih bića, od takvih malih ljudi, čednih i dobrih, kad izrastaju ljudi koji prave razna zlodela? Da li su to geni u pitanju, da li spoljašnji uticaj? Šta zapravo pothranjuje zlo u čoveku? No svakako da tu ima uticaja i značaja i što rekao ste i nasleđe, geni, onda okolnosti života i u porodici najprije, pa onda u društvu, ali u krajnjoj liniji ipak je to zavisi od svakog čovjeka pojedinca. Svaki se zbog slobode koju imamo, a sloboda ona znači da možemo postupati onako kako Bog želi, zbog čega nas je On i stvorio, kao ljudi, dostojni toga imena, a možemo i suprotno. Tu je. Ono što kaže jedan naš filozof Boža Knežević, da je čovjek biće koje može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se zastidi. To je u stvari ona reč i Hristova,